ICT for agricultural community. Nĩ kĩgomano-inĩ gĩa kerĩ kĩa ũhũthĩri wa nenda ũrĩmi-inĩ thĩinĩ wa thukuru wa gĩthomo kĩgiĩ ũrĩmi wa Egerton, na niho arĩmi merĩtwo njĩra no igĩrĩ menacio, imwe ĩrĩ ya gũkuruhania mĩtambo ya kĩrĩu thĩinĩ wa ũrĩmi wao kana gũcuria macembe mao. Anthony Njoroge nĩ ũmwe wa arĩmi arĩa magerete gacĩra gaka na ũtaaro wake ũhana ta ũũ. Ninajivunia sana kwa kulima sababu tukikuja na maneno ya ICT huwa inanisaidia sana. Kuna moja ambayo inaitwa crop monitoring ambao huwa tunatumiwa na CGA, Cereal Growers Association, ambayo imetusaidia upande wa mvua. Huwa tunatumia hizo SMS, tunaambiwa maybe ina predict 2 days before or after kutakuwa mvua. So I'm able kupanga, nijue siku gani natakiwa nipande, siku gani natakiwa nivune, issues kama hizo. Kuringana na Njoroge, mitambo ĩno nĩ mateithagia ona kumenya ũrĩa ũrĩmi wao ũngĩkinyanĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kuna ingine hii ya Karo ambao ni hapa ambao tunasaidiana nao. Huwa wanatuma kama kuna magonjwa ya mimea ama ya kuku, huwa wanatuma hizo SMS ambazo mimi kama mkulima pia ni chairman wa vikundi kama KSEP Jokerio, Kenya Serious Enhancement Program. Mimi ndio chairperson. Huwa tukimit, huwa ninaelimisha wakulima wenzangu. Oho Njoroge no athingatĩte njamba njĩthĩ kũhĩmbĩria ũrĩmi, akiuga nĩ mweke ũmwe wa kwĩyandĩka. Unaweza tafuta financial institution upate loan kidogo, hata kama sio loan kubwa, ambao unaweza lease shamba pale pengine na ndio upate kujisaidia. Kwa vijana waendelee tu kuiga, wasikufe moyo, you don't lose hope. Endelea tu kujipanga, ukipata pesa kidogo unaweka, na hata hiyo shamba kidogo Mungu ambaye amekubariki ama mzazi amekupea, unaweza lima vegetables, then you can value addition. Kuringana na ũrĩmi ũyũ, nenda ta Facebook, Twitter no ikorwo ikĩhũthĩrwo harĩ gũkinyanĩria gĩthomo gĩkĩ o harĩa mũrĩmi arĩ. Handũ-inĩ ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, njĩtĩkaga Njũgũna Wang'ang'a.